ota scrollinga egi video ne ya Valentine mbwenu taferwa so nanyenda kugambira ahalimu abantu wabano mango uri mu category egi bazuma Valentine girijyo kunzaga Bruce bazondetera go ekipa yaje mu mbazi gwa Bruce bya hakameza ha dakani ejo ngomba tukwenda kufana gonyo gunsobire Jesus is Lord. Bruce washana niwe nja ku recordinga video ya Valentine jo banzo gambira abantu abo beno ngambira abadashemeye ku celebrating ninga kushabebera abo bya Valentine ati no gamba mbe tugamba yesterday bari abo beno ngambira yesterday ati arabo mugiro karaka shinja kagufu ona kishike kutukura unakora kende cyane ogwe no bwana ati daddy umukazi wa mazara ashatu ikirabo nana ndeke oranga ine bizu abo naba kabiri waba no mambo ryake ngirije kandi ugiye sasire ati no noja kuzeyati no akashata dedde na nabishi shanga uzuma taine kibune chona enyuma frat nani na Valentine baronda kusanesheriki aha abakoze cyeka gicama byaba bakakora ntizo babiri makagumana bite yote jo gambiro video niyo bakureba niyo ndati noza kuzanoshe otenki noye bukira bucyamani yes I'm telling you yo shop ya munye niza kwebwekera bo cya nyokono shobokera bo bituka mushaye mushoye nawe niceta sango hatanzo kumhekera bo cya Valentine yano jangwa cyo kamushwera twakumukwibaho Ka Bruce nyenda twakumatuzana tugira itu ako nakwita ngo recording gira abantu abo bagambe iyo gubiza muri kubagambe byanyoko berje yo ndati nagamba ko kuzana sana hatkani nyera kusima abantu dada baba kwamba turebaza ko Facebook no ndakusima abantu baba abo kuwachinga kandi nangwa obotaka kigambere obanzo nabo ba mentioning bagambe ho bono ba mentioning ya ku Facebook na TikTok abo kuchira commenting video abo kuchira ku sharing gamba list yabo beno bebaze tubendeze Valentine ina naba bo washwaza kubanza dadi ankore kato ina nundizo mushyo kweba sinaha wakashatu yosama wakana Brazilian last born wakatano Messi wamukaga kandi uko nona sharing munonga kandi abakazi babokota umvidiye kuri atabakazi ngora abagana